Nakukaribisha tena mpendwa, ninakualika tena kunifuata, kunisikiliza. Lakini katika yote, nina jambo moja ambalo ninaleta kwako kwa siku ya leo. Ni habari moja tu. Ni habari ya kuja kukuambia kama Yesu anakupenda. Na ikiwa Yesu anakupenda, usiyaache maisha yako yabakie tu. Kabidhi maisha yako kwa Yesu. Kabidhi maisha yako kwenye msalaba, na utakapo yakabidhi kwenye msalaba, utabarikiwa zaidi, utaponywa, utalindwa, utakingwa na Mungu, na Yesu atapodoa maisha yako. Na katika yote mpendwa, nilitaka nikufunze kitu kwa siku ya leo, lakini sio mimi. Mimi ni chombo tu, lakini yule ambaye ananipatia kuyasema ni Baba peke yake. Mungu aliyezifanya mbingu na nchi, Mungu wa Meshaki, Shadraka na Abednego, Mungu wa Daudi, Mungu wa Danieli, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Elia. Wale wote Mungu alitumika nao na akafanya jambo. Na wewe ujue kama Yesu ikiwa amefanya jambo kwa maisha yako, neno moja tu ninakuambia mpendwa, jua kushukuru. Jua kushukuru. Yesu anapofanya kitu maisha yako, jua kushukuru. Usibakie kuzubaa. Wengi hatujui kumshukuru Mungu. Hata Yesu anatutendea vitu vya namna gani, hatujui kumrudishia Mungu asante. Hatujui kurudishia yule ambaye alitupatia na kutuzawadia, na ili inasababisha umaskini ndani ya maisha yetu. Na ile inasababisha tunarudia nyuma. Na ile inasababisha tunaanza kufika wakati tunamlaumu Mungu, na ijapokuwa Mungu haziakiwi, na ijapokuwa Mungu hajafanyaka jambo mbaya kwa mwanadamu. Ni mwanadamu ndiye anashindwa, lakini Mungu hajashindwa. Mungu hajashindwa mpendwa. Mungu hajashindwa. Popote pale uliposikia kama Mungu hajashindwa, isipokuwa wewe mwanadamu ndiye unashindwa. Leo unapata chakula kwa neema ya Mungu. Jiulize ndugu yangu, ulikumbuka kumshukuru Mungu? Ulikumbuka kumwambia Mungu asante? Leo unaiendea gari. Jiulize ulipopata ile gari, ulikumbuka kumwambia Mungu asante? Wala ulijua tu kunungunika na kusema sijapataka kitu? Wala ulijua tu kunungunika na kujisemesha mimi niko tu maskini? Wala ulitaka uone nyumba inajaa, usikuwe tena na nafasi ambako tatia vitu, ndipo ujue kama Mungu amekwisha kutenda. Watu wa Mungu, Mungu anatutia kwenye vipimo. Anapotubariki anatutia kwenye